unini ngikutshela ukuthi baba umsisi yena ibhedini la ekhaya futhi yena obeka izinto etafuleni wena ukwazi nje ukuhamba ubheke endaweni nasesikoleni baba ngamazi kamama wakhuluma kuNomathemba lamazi adala kuNomathemba wazocabanga into engazocabanga engqondweni emva kwalokho uNomathemba uyajikela ngasegumbini lakhe lokulala uthemba-ke mzuzane mama notice ukuthi Nomalanga ngasekho phambi kwakhe kwametaka uye wajikela ngasegumbini lakhe lokulala uthe uma efika egumbini wayafika egumbini kuduma ibhungane uma ethi intyapho phezu kwetafuleni incwadi encane ebhale ngamagama amakhulu le ncwadi beyifundeka kanje emavikini ayisithupha endlule ubaba kakwazange kunginika lolu thando engangilifuna kuyena akuphelanga izinyanga zitheni kase kuwukudla kocansi umama ngamtshela lokho kodwa wakusayindiva nje kwaba ngathi akazange lutho wayethi njalo uma ibuya ebusuku athi mamkhiza uphume ngene uNomalanga ngangithuka sengilondo njena wayethi mntanami ngoba lento kade sayiqala kumele siqhubeke siyiphethe wayethi uma ngingaphezu kwami ngibuye ngithi akubamba umthandazo omncane ngithi inkosi kungani wangiletha lapha emhlabeni ube wazi kahle ukuthi mina ngiyohlezi ngiwukudla kocansi ngiqedwe indoda endala ubaba engizolayo kungani inkosi wakuletha lapha emhlabeni wazi kahle ukuthi awunasifiso nasihlelo sihlelile ngempilo yami wayethi ume phezu kwami ngicabanga intombi endala ngoba ihamba iqhoma ngami ibhanti ithi izokwenzela umemulo kanti akusayona intombi nto azi kahle umama ukuthi angiyona intombi endala ihamba itshela abantu ithi izokwenzela umemulo wathi emavikini amabili endlule wathi mzukulu ngizokwenzela umemulo ngekudala ngathuka sengishaya uvalo ngathi kungokabani uhlaza intombi endala isiqhenye kangaka ngami ngaba kumkhulu komncane ngakhuluma nabadala ngathi badala Lasingoba ngizosithatha namhlanje ngoba nakho ngifuna ukusithatha kodwa nami ngizohloqa isimo sokuthi le ntombi endala ngibela phe kwami ingiqiqa ngibangalindela ukuba ukudla kocansi nami bengisafuna ukuphuma ngibambe ney'ngane ngihambe ngemhlangeni ngiphathe umhlanga ngesandla uNomalanga waliflathela likaMthiyane okunye-ke uthe uNomalanga eseliflathele izwe kaMthinayi kumama imicabango engqondweni yashayisana kuthi akathatha intambo ebeka emqaleni evele bengasaphili nasekhanda emva kwalokho umama uye waphanjelela ikhanda imicabango engqondweni yashayisana kuthi akathatha intambo ebeka emqaleni unembeza yomshanga phakathi enhlizweni impela ubesebhongela emswaneni umlando kaNomalanga amaciko angadumile izinto ziyenzeka